Honest, yeah,
Ora,
yes. Oh yes. Oh yes. Thank you so much. Mura Pacific Wave TV USA nikaida kagitwa shokereria. Anigetha tukao tukinyitanira nawe tondu tugago ko ni gwa Pacific Wave TV USA. Gefidi ni murumo wa kigosho all the way from Seattle, Washington. Tukacokeria gaigatho no dawo konyitanira na ithwe. Nituramenya na thimo handu haria hothe ore. Ona ithwe niturathimo na ngai agoco. Ndugata cia ngai cichonjo cigangari otogoracio na nagacokeria gaigatho ni tondu no ni mehariirie. Na muthenya umuthi it's a very special day. Ni muthenya wa kurathimwo no kirathimagwo bado ni muthenya wa guthoma maundu maigi umuthi tukite nigetha bado otugithia matu-ini tugathoma haswa maundu nginya magania ma ngai maria akoretwo akibathi no nigetha tukaprove na tukamenya ati ngai akoragwo kuo waraturera akoragwo thori muthenya agocwo ngaithia ndia andu acio the meno matura macio mothe kuwo muri ngamworogo cio na mrathime muno ndirakorwo manyitiriire hau tuga guku nikuo gutaumagwa. In fact don't touch that dial ndukainye batoni yo nigetha tukorwo tugitwara no wega maundu makwa magirire uguo tuga guku tukaga every Sunday mwena wa Seattle tugaga ni 7 am na kura mwena wa Kenya tukauga ni 6 pm ndamenya ni uko kimark date na time nigetha hindi cio twigira live wakwa wa mbere gwika atia tugaga ugathi kura mwena YouTube twitaga ta Pacific TV USA uka make sure no subscribe no share no comment na no like na no invite 25 friends nigetha tukorwo twi hamwe na nigetha tukorwo twi chonjo riu ri ndugati ikuhana atia. Yeah, naona mko fiti na siku ya leo, by the way siku ya leo ni siku special and I want us to learn something. Gutiri undu uko ukigenia ta kuthoma na haso kuona magani ma ngai ria tukinyete ha tukona ni magani ma ngai magani ma ngai magani ma ngai atiriri no to iking'ang'i guku gocia ni mo iking'ang'i ule wa kameme fulani ndari horo wa king'ang'i niyo mamba crocodile na gikuyu nikio king'ang'i yes no amenya king'ang'i kana crocodile no yo nyamwire etari lips ndire iromo ne ndramenya ogu atuhengesha ndiramuhengesha king'ang'i no kio no yo nyamwire etari lips giko thiorore na king'ang'i tiko lips na undu wa magegania ri uru wa horo wa king'ang'i ni riri king'ang'i wona kiaria nyama ri kiaria nyama kiahuna ri kiumagira ruwi-ini gigathi gigathamia kanua hakorwo na kanyoni getagwo Egyptian band kanyoni kau nako gagoka gakamikinya magego uguo gatemagira king'ang'i kana gategeamagira king'ang'i kiu kirie nako nigetha karie tondu kariaga remains cia nyama iria itigarite magaino make ni mona mane magania ma ngai muno ta imagine ati na menye mamba na ciendanite muno na mamba ndingikaria ni arata in fact so iguaga ku theini wa kanua gaikinya maga kiinaga Jesu agoco kala ku theini ogaikinya magego ngagike munagia na ka ni rari no brother sikaga la conversation ni uranyitetie kindu kino na waru makini we no ure mane mageni ma ngai atiriri mamba ikoragwo na magego 74 to 80 na hari mu lifetime ya mabari itiaga na igakuria magego 300 300 kuma mamba ya ciarwo nginya riria gakua ikuragia magego meru ni magithia ringi kiria kindu makamunyuka magego ngiricigana ona kuga mameraga magikurukaga nginya 300 atiriri ciana ri cie nini ri cia nduri matigo na magego na magakuruka gitagwo gufusuna all right riu na mamba ni fucucaga cikaie fucucaga ni undu wa kuria indo strong na lifestyle miaka yothe ria cikaraga cigikorwo na magego over 3000 deep riu ngwiciria macio ni maundu utarowi na ngwiciria ni wega atia ndamenya gacokeria kai gatho ni undu wa we gukorwo menyete oguo twendere na kumenyithio maundu kana twendere na kiria ni mwenda kumaya maundu mangi kana kia bayo good riu ri atiriri mutu uria mukuru muno thiini wa thi wetagwo Methusela muti uria mukuru muno hari miti kuma ria ngai umbire thi muti uria rekondetwo gukorwo mukuru muno wena miaka 4,500 no korwo kure mwena wa California ne wa neighbors haha mwena wa US na wetagwo Methusela ngwiciria maundu macio mundu amenyete na no amenya ndona kinyira muirwe uria wa Bible
uri wa Bible uri wa Bible na miaka magana kenda make ndo thate kindu hau ucio ni legend kana 60 ucio ri ucio ni legend nditiguo yes all right thank you so much kana mana YouTube twaita Pacific Wave TV USA tugacokeria ngatho ndu uka we tunde na ni ndamenya ni mwenda kuigira kura ni ndenda tuthome comment no ndenda tuthome thaici by the way tugicokereria ni gatho tuguthoma comments andu ara maigirite kura ndire go comment no ge comment ga ndukirika ne go subscribe no presently yes innocently ona tondu korwo we innocent hena undu wa bata muno wariganirwo uga muthenya wa umuthi uga muthenya wa umuthi atirere ndigeriganirwo ni ndamenya ni Mother's Day na ni ndona twina Mothers good boy atirere hau ni hoto guka etagwo climax yes etagwo parting shots no meka to make as good as possible kana sweet as honey ore tugakiuga riu ri the thing is wa mbere muthikiria be agethi kuria mwena wa YouTube rikana turaita Pacific Wave TV USA make sure no subscribe no comment no share na no hinya notification bell nigetha hindi ciothe twathi live wako wa mbere mundu wa mbere wikatia kumenyithio ndungata cia guy ni ciagira live mitambo-ini na ni wega ukikona request ni tugaga you are welcome ethi mwena wa YouTube tie rwimbo rio ngigwo ungienda ndungata ici kurathime itie rwimbo na nitugukurathima ningi ugikorwo wina kimenyithia ni ngwiraga you are very welcome no wenda ku advertise ro biashara yaku biashara ni nyingi ona nditinda ngigweta tondu riu ciingihire piu no wega he mundu anjiria sapuraga waya tule no ndagitagwo mundu he mundu witagwo fulani wa waya tu ocio no sapura no riu guku no na no turuga atiriri everywhere you go no tukinyiriri mundu ki no tukinyitherie kimenyithia tondu tuonagwo globally riu wewe hau ri the good thing no ku make sure waraneria na officials zaitu na nikio tu hau na namba itu screen ni citu no na namba itu hau yajete na +1 WhatsApp na beo ni mukwa mukere na official Pacific Wave TV USA gamuririkania ringi subscribe comment na share nigetha tukorwo tugikura twi mucio hamwe ngai wa mwaro murathima ndamenya ntuhariria producer gututwara break tugicokereria tukorwo tugithoma maundu maingi no ndungata ici nacio ikorwo kuhe kiugo kia muoyo na irio tuga nyembo nicio tuga ni kiugo kia ni irio cia ngai tukorwo tukihe ngai irio mutikahutie ngai nigetha tukorwo tukirathimwo na ithuĩ twi hamwe producer tutware break tugicokereria maundu maikare wega uria maikarite thank you muthenya mo twina Tabe the designer jetagwo Tabe Thuku muini na designer na soprano ya wigwa goko kwa murumo wa kigoco ni yakwa Adamu na Eva waritinda Adamu na Eva waritinda Dalila walilokatazwa na Mungu walikula Dalila walilokatazwa na Mungu walikula tuna Kioneki wa Mwangi the keyboardist jitagwo Kioneki wa Mwangi na uyu ni mururumo wa kigoco guku gwa Pacific Waves TV USA nie ndi muini na ndi muthaki wa kinanda mwathani agoco ne wagereire mwathani ne wagereire mwathani twina Robert the guitarist mwiroreri wa Pacific Waves yes maritwa Robert guitarist yes na tuna James Favor the vocalist jetagwo James Favor na ndi muini wa nyimbo cia kugoca mwathani na uyu ni murumo wa kigoco guku gwa Pacific Waves TV USA dial duka umehau nigetha turathimwo twi hamwe
The easiest and most convenient way to send money from UK, EU, US, Canada, and UAE to Africa, Asia, the Caribbean, and Latin America at a great rate with fast transfers to mobile money wallets on popular networks. Use TapTapSend, the best app to send money from your smartphone anytime. We are giving you an extra $20 bonus for sending any amount above $50 on your first transfer. Then use the promo code Kiari Prestige to claim the bonus. You can send directly to recipient's bank account or M-Pesa number. Join thousands of people worldwide who use TapTapSend app. It's simple. Tap tap and send. Our NMLS ID is 2108069. 2108069. Fast things fast. Go to App Store or Play Store and download TapTapSend money transfer app, and you are ready to go. Remember to use the promo code Kiari Prestige to demand your bonus. TapTapSend. Easy, simple, and fast. To subscribe to our channel Pacific Waves TV USA, kindly log on to YouTube, press the search button and type Pacific Waves TV USA. Oh yes, there you are. Open the channel on your right hand side, click the word subscribe. Definitely you will have subscribed to our channel. Then click the bell right after the word subscribe. You will always be notified every time we upload a new video. Thank you. Atirere muthenya mothe twina Tabe the designer, Jetagwo Tabe Thuku, muini na designer, na soprano ya wigwa goko kwa murumo wa Kigoso ni yakwa. Adamu na Eva waritinga, ambia siri. Adamu na Eva waritinga, ambia siri. Dalila walilo katazwa na Mungu walikula. Dalila walilo katazwa na Mungu walikula. tunakiona Kiwamwagi the keyboardist, gitagwo Kioneki wa Mwangi, na uyu ni mururumo wa Kigoso guku gwa Pacific Waves TV USA. Nie ndi muini na ndi muthaki wa kinanda Mwathani Agocwo. Ne wagereire mwanani, ne wagereire mwanani. twina Robert the guitarist, mwiroreri wa Pacific Waves yes TV, maritwa Robert guitarist. Robert guitarist. Yes. Na tuna James Favor the vocalist. Jetagwo James Favor na ndi muini wa nyimbo cia kugosha Mwathani, na uyu ni murumo wa Kigosho guku gwa Pacific Waves TV USA. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Gai wa Israel, Gotire Gai ogetawe. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Gai wa Israel, Gotire Gai ogetawe. Jehovah
Wewe
Yesu Letwale Namarekerete maretwa mone Letwale Namaretwale Yesu Lena hinya Letwarekerete maretwa mone Letwale Letwale Yesu Letwale Namarekerete maretwa mone Letwale Letwale Yesu leabararagia Namarekerete maretwa mone Letwale Letwale Yesu Letwale Oh lekerete maretwa mone Letwale Letwale Yesu leyoyoneta Letwale lekerete maretwa mone Letwale Letwale Yesu Letwale Namarekerete maretwa mone Letwale Letwale Yesu Nirinenegukira maretwa mone Letwale Nirinene Nirinenegukira maretwa mone Letwale Nirinene Nirinenegukira maretwa mone Letwale Nirinene Nirinenegukira maretwa mone Letwale Let's
For a minute, raise up your voice. Worship Him. He's a mighty God. You are all right. Thank you so much, Amura Pacific Wave TV. Tugake together ikona mwajiririo. Nikona gitakati ona kirikiro gacokeria Ngai gatho ni undu uria tubujani nawe kuma tujinige feed na riu ndirona twigatagati twikirikiro no tuma hau gatagati-ini ngawa mwarogoco. Hallelujah, gona ni wega na ni thank you muno ni wewe wenderete kunyitana na ithu kuria mona wa YouTube. Ririkana turaita Pacific Wave TV USA na gura kindu kia mbere ni ku make sure wa subscribe no wa share no wa comment na nwera ginya 8 friends kana andu aria othe wongihota andu aria othe wongihota nigetha mukorwo mukiaranirio wega Ngai wa mwarogoco ni mwandathima na kigoco kiu ndungata cia Ngai ndanarathimwo no umuthi ni ndaigua ndahutio handu ngoro. There is a breakthrough na ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa undu ucio ongirathimagwo guo ri ona inyuĩ murathimwo ni mwaruta wĩra mwega muno ndungata cia Ngai na Ngai aromuongerera maita igana na maita igana iyo to ria rwimbo rugaga riu ri ni wega muno na ngacokeria Ngai ngatho. As you know, today is a special day na ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa undu ucio no ona tutanarike ibindi gitu tantwarie maundu tumere matatu nigetha tuke to conclusion. Wa mbere ndiwe kahihi ni we only female mosquitoes are carnivorous. Ugo ni kuga atia ati only female mosquito nicio itunywa thakame icio ingi cifindaga on nectar ndiwe kana ni uguo kana hihi rwage rwa njambari ruhana ta njuki no rwage rwa na gikuyu rwa gike ni ruo rwikaga atia ni rwaka ora rugetwo bata ni werewa atiriri mwaka wa 1996 kule mwana wa Hong Kong ri he muiretu wa kidnapirwo na gikuyu kidamone weka atia ndungata cia Ngai kunyitwo migwate mundu to kuigata guku no ni sawa akinyitwo migwate anyitwo migwate ni mikorari akihurira baba wao ari mundu mutongu muno baba wao ikimwira turenda nigetha turekere muiretu uyu ri utuhe $100 million nigetha twike ata tumurekererie ari mutongu muno kiasi ndabuthirwo ni undu ucio tondu ni endete kairetu kariku akiuga atiriri ni aheo mbeca na muito uria kana mu kidnapper uria ni akiheirwo mbeca iriku na kirerekereria muiretu point diuma hau point yuma riri arekereri muiretu rita kidnapper cio kihurira gitonga kigu kiuri uria angihuthira mbeca icio yani iria tirie ri akianji kuhoya mawaitha akihurira gitonga kigu kumuhoya mawaitha uria angitumira mbeca icio ndiwe kacio ni muici mugikare muici muki mugi tau dai imagine ate presenter yes ekone kufa iwanyititwo riu hau ri baba ongigire atiriri thia inake ona ni agiete muno itura riri no wanted muragei muitei kwanja muitei kana mwikira mugwika atia riu ri hena undu ndenda turore as we conclude our show ni muramenya muthi ni Mother's Day. Yes uri Mother's Day ri he mundu ndenda turirikane please he mundu witagwo ta Valentine Vasileva. Valentine Vasileva is a woman kuma kura mwena wa Russia aciarirwo 1907 na not 1907 1707 mwaka wa 1700 ma mugwanja mwaka wa 1700 make na agikuo mwaka wa 1780 na igiri
no he no special na mutumia uyu uno nyite record go ciana ciana nyingi thiini wa thi aciarite ciana imwe 67 omwe mundu umwe tane tuone aciarie ciana ici atia aciarire 16 pair of twins agicoka agiciara 7 set of triplets agicoka agiciara 4 set of quadruplets we thiini wa thi una mutumia uria nyitireire record ya gukona ciana nyingi muno etagwo ta Valentina Vasileva kuma kure mwena wa Russia atiriri ndikwenda kuma history wate ndio kana notice ritare ndarĩrĩria ũhoro wa females yes kuma female mosquito doka moiretu anyiretwo migwate na riu doka gwe Vasileva Valentine Vasileva ni tondu muthi it's a special day on a female side it's a special day, it's a woman's day. Yes, it's a woman's day. Yes, igothe twe ha turehetwo thino no wewe a woman mutumia tabai mumu huria makofi mutumia clap for your mom whatever he is. Now by the way I want to take this opportunity nie as a presenter hare hothe my mama I really love you and you are special to me. Yes, dikomuhe kanya mukaria ni ndamucokeria on behalf of the whole team. Yes gacokeria gatha no do wake no do ana kule Valentine day I mean woman's day mother's day niko egeci davia wewe brother niko igwa Like I'm not the Miss Valentine. No ega. Do no jego nayo. Ona go see bado ni koragwo na a specific kana a percentage flani something to do with the lady. Omothe ni the mother's time. The mother's time. So we can it's also kuma Valentine to meet the mother's time. Tanoi tana mutumio wa na ciana nyingi etagwo Valentine. Valentine Vasilina. Owa ni kuga atiriri. Oguo no arakio cio no kinyitireire record oguo ndikurete gacira muno no muthi ni special day, a Mother's Day. Na being a Mother's Day thini wa studio bado muthi we have some mothers, we have ladies who we are supposed to congratulate and to appreciate. Hallelujah, amen. Yes, starting on my left side dito kumukaribisha atia left, is it right? No ni diareto oguo. Okay, I can work with all of them. Yes, I can start with left, I can start with right. Yes. All right, so we have a very special guest today. Is a mother, is a lady, and also being a Mother's Day, we have to recognize and appreciate her. Yes. On my left side, I have also a lady. Yes. I don't know whether it's a mom here, but of course, she's a mother. Why not? Yes, she's a mother. And today we still recognize her. Hallelujah. So Pia today, she is a mother from Mogao. She's a Mogao. All right. Thank you so much. Thank you so much. Omo that you know to concentrate now. I think I don't know. Mudenya odoro rakinya. Kwa joyo. No kumenya no ni jengera handu. Mudenya wa nderu waki. Ojo no rithie. Mudenya wa nderu wakinya ri. Nitukaria. Riu ri. Ndira kwamba go take this opportunity. Nyabe de welcome our member. Welcome to the group. Eha microphone yaku. All right, aria nena. Thank you so much. Yes. Yes. Jitago Wanirogo. Yes. Kana nyina wa Mase. Na ndirakena muno presenter tondu roka muthenya uria mwega wa Mother's Day. Koguo nie ndi murathime tondu ndoka muthenya uria mwega wa gukungwira atumia. Na ndiraigua wega na guteka kuingi ndi thiini wa gikaro giki. Ngai amurathime. Yes. Thank you so much. Ntwake na muno, by the way, you are very talented. Na Ngai akurathime ni gukungana na group. She's a new member of our Mururumo Kigosho team. Yes. Niki mtahura. Good. Thank you so much. Thank you. Nice. Netoroka hau. Niterera uguo. Hau netoroka. Omo the diare organize. No na isi deru isi. Nya diasi dakwinani. Welcome so much. Karibu sana. Thank you so much. You look so beautiful. Thank you so much. Karibu. Geto tabedhuku. Yes. Kana Mama Michelle. Michelle. Wow, okay. Amen. Na nidake na nudu wa gututambura muthenya wa muthi. Yes. Ngai amurathime.
Yes, karibu sana na ngai akurathime muno. Wow. Rĩu rĩ, Michelle. nĩ ũndũ wa tha cia Ngai tondũ na inyuĩ mwĩ ciana cia atumia rĩ. Yes. Nakĩo na inyuĩ ndĩmũhe kana mwĩgwate as we go winding up nĩma. Yes. No gwaji na ũyũ. Nĩ mũraihu mũno nginya rĩu niĩ nĩ ndamugeithia endoreri endo aitũ na arata Yes. nĩ ũmũthĩ ndikuwa maũndũ maingĩ ngũwish mami Kenya etagwo Florence Nyambura. Yes. My mother Mama Favor. Happy Mother's Day, love you. Mama, I love you. Yes. And the mother of my children as well. Mama Nyambu akiwa Kenya. Happy Mother's Day. Yes. Yes, these are our best soloist na vocalist etagwo ta Favor. Gacokeria Ngai ngatho tondu he is also favored. Thank you so much. Welcome so much my brother. Asante. You look so wonderful. Thank you sir. Kioneki wa Mwangi. Ocio. Atore ndimwira kioneki no tamutumia. Wekete atia? Yeni. Yes. All right. Ona nidi na maundu maingi tigo ku wish. My mom, that is my mother-in-law tondu maitu uria wanjiarire. All right. Ni ahurukire. R.I.P. Ogwo na producer itu ni endaga kunyingirira maita maingi. Riu tondu ni tuhanaine. Anyway, all is well. But mutumia uria wanjiarire mutumia. Doraga mutumia uria wanjiarire mutumia. Okay, uri wa kugoca. Ogwo ri mutumia ucio kuria Kenya. Handu hetagwo Kangosho. Okay. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to her. Ujiaire tuiritu tutatu. Hallelujah. Hetagwo Damaris wa Kioneki. Yes. Damaris wa Kioneki haria uri. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Yes, na atumia aria twina guku oni Happy Mother's Day. All right. Na itanariganirwo. Kuria Kenya. Yes. Kanitha witagwo Greater Hope Christian Fellowship. Atumia aria mathomaga kou. Yes. Ngai amurathime Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Joke jire andu aya atiriri. Na ukihanaga uguo ri. Yes. Tonde keinaga. Ungithie kuria mitambo-ini ya YouTube ri. Yes. Uthie wethe Kioneki wa Mwangi. Kioneki wa Mwangi. Sami Kioneki official subscribe like no share. Hallelujah. Na Facebook uthie kwa mundu wetagwo Sami K. Yes. Sam K Vision. Sami K Vision Kioneki. Thank you sir. All right, thank you so much. Ni wega mukorwo mugithi kuria nigetha mu support brother tondu tugaga hindi ora support brother kiugo ati love your neighbors, you love your digithora kuona nayo gikura. I really love you and I have subscribed na nguhupo na imwe rori aturorera ni ugwika o uguo ndungata ya Ngai yatwira. Riu ri ni undu wa bata muno as we prepare kwaria na wa Mr Man na ni aranjirire tokoria Kingston. Ajirire riu nginya ni ari na branch kundu gwetagwo ta Barbados Island. Ni mundu uthiete na mamu na hau gwandu kamwire karibu sana our guitarist. Yes. Eroreria Pacific Waves TV. Yes. Hakwa ni kumwendera Mother's Day jana. Ngedera hasa mutumia wakwa. All right. Nekuria mwena wa Kenya. Yes. Uria ujiarire tuhi twiri. Hallelujah. Ona tuhi twiri. Wewe. All right. Gacoka ngarikana uria ujiarite. Yes. Niwe mami ari okuria Kenya mwena wa Nyeri. Wow. Ngai amarathime mari haria mari. Amen. Mugwete ritwa. Please. Nigetha tumuri organize na kuria Kenya mwena wa Nyeri. Etagwo Cecilia Wajiko. Cecilia Wajiko. Thank you so much. It is a special day. Kanani na Robert. Thank you muno gucoceria Jabero na gathomera kuria mwena wa Jamaica na runo na ni our best guitarist here. And tucokagia ngatho na tugakena ria twina rio. Ndingirigana ona ndora maigirite kuria mwena wa YouTube maga comments na magashare. Atiriri ndenda to recognize andu aigana ona wa mbere tata James Jao arauga kuria mwena wa Kenya na akauga kigoco ni kirambamba. Hallelujah. Yes, James Jao, thank you so much. Wawerwo nake ndiramuona ako ndani na anasema show inabamba sana. Yes. Onake araiteta Wairimo, Patricia Wairimo arauga kuria mwena wa Thika na Locked. Yes. Asante sana. Heo giha bado araiteta Jerry. Thank you so much Jerry, no do to follow. Bogwa ni dona Bogwa na Stasia ni dona Kagure. Thank you so much no do gukorwo tufuatite uguo tufuatite. Andu othe ra maigira kuria mwena wa YouTube Ngai aro murathi mana mwenderea gushare na comment kana atia. Ndiramenya ona ku ni mokite. Mekwo. Mokite matiara hindi ciothe. To ta mundu gwitwo Naomi ucio ndatigatagwo Naomi Ngene. Naomi Ngene. Ndari hindi atutigaga. Hallelujah. Kurathime. Barikiwa. Yes, tuna mundu ngwitaga Alan Mbihi. Ta imagine tuthikagĩrio nginya ni andu aya maragia ruga icio ingi.
Alan Bihi. Yes. Oi gaya kora. Congratulations. Thank you. Tuna mundu wetagwo Aizo Ngugi. Aizo Ngugi. Acio na mundu wetwo Abel. Ni aingi tutingihota kumathoma turikie. Ni aingi muno ndu baratwithikiriria na magatwona. Twi guku America. Ngai amarathime na meke wega. Haria hothe muri. Yes. Gacokeria ngai ngatho nundu wa undu ucio. Na ndigia ku recognize bado timu iria tutaneka parting shot. Yes. Gibindi giki gitu. Na bado by the way, mutiradirikani CEO witu. No menya muthe ni special day. Yes. Twambe tucokerie ngai ngatho nyina wa Keri haria hothe ori. It's a special Mother's Day. Yes. We appreciate you. Na ngai akurathime. Ni ucio ngire. Mutumia wa CEO haria hothe ari. We appreciate and we celebrate you as a Mother's Day. Yes. And to our boss, CEO, Mr. Kerry Prestige. Oh, yes. Thank you so much for having us as you are what? As your subscription. All right, thank you so much. We really appreciate you. Na ngai akorathime by the way. Amen. Atiriri, our producer, Digiriganiro wetagwo Sami Morioki, yes, is a good guy. He's a great man. Yeah, we really love him. Na tugacokeria ngai ngatho. Atiriri, ona mutumia wake. It's a Mother's Day. Yes. No wega tukiraga andu ena mundu haria hothe ari turamenya. Na our camera woman bado. Etagwo Takaro Sheri. Tugacokeria ngai ngatho. Not mutumia. Marauga ni apotesia. Mother. Tugacokeria ngai ngatho no ndu ucio. Na no ngwira kaingi atiriri. Wambe guthuka kure mwena wa YouTube twitaga ta Pacific Wave TV USA uka make sure no subscribe no share na no comment na uka invite ginya andu nigetha tukore twi hamwe tori tugaga haria hothe atatu macemania ngai hau ogwo na tucemani tukore mwena YouTube ngai akiriho nigetha kurathime na no tukwiraga atiriri we na kimenyithia we na kana we na biashara kana we na kamugunda handu redia we ungiko he mundu aturi horo wa fruta last time ungiko wenda ifruta ungiko wendagia ngofici citagwo ni God Papa kana God Father ore citagwo ginya njuiri ici cia wigi no he mundu ndronire barathie mutunyite ati leta mali yangu wewe no atire thina angiko wendagia njuiri ta icio ri you are welcome. Now you know you see the good thing with Pacific Wave TV say it's a worldwide kana go globally, so you are welcome. Nigetha tukao tukimarket indo ciaku andu aingi makoma giguforo kundu guothe kuria mari okorwo ni mwena wa Palestine, okorwo ni mwena wa New Zealand, Australia, kundu guothe kuria uigi na kundu gwetagwo ta Chile kuguothe tukao tukioneka. So the good thing ni we ukorwo ukire product ciaku tukao tugikumarketera na tukwira namba citu ci house screen ini. So the thing is WhatsApp kana text nigetha tukao tukiananiri na inywe ngai wa mora thima.